Baba Nkosi yamakhosi osezulu nomhlaba, uNkulunkulu wokhokho bethu, uNkulunkulu wobaba nobabamkhulu, siyakubonga Baba, somngani siyabonga ubukhosi bakho nobukhulu bakho ongaliswa nantaba namagquma uphezulu zonke izinto ezikemhlabeni. Mfundisi umbhelele okhulumayo wasemzomuhle emzinto, cela ukukhuluma ngeqhawe lamaqhawe, ilanga lamalanga. Njengoba ngihamba ngijikeleza nje ngiyacoshela ngifake emgodleni wami, coshele ngifake emgodleni wami, kodwa ngibona ngathi umuntu unenhlanhla kakhulu umntu. Siningi into ethi mangiye ngaye emntuba ngibuye umgodli wami ugcwele. Kule game kade ngilapha eThokozani, base umuntu nje engiye ngimaziyo, kodwa uvele nje wangivulela amagula nje ngenkosi ilanga. Wathi statement esikhulu engaze ngasiva naseSimadlebeni nami. Uthi ubaba ilanga yaphuma ePhakameni ihamba no-driver wayekundlangisa iphilele eJudiya. Uthi yahamba yathi mayike endleleni yasetshenziswa drive yathi jika ubheka olwandle, yajika imoto yabheka olwandle. Uthe mefika olwandle yaphinda ingilosi yafika kuyena yathi akabuyele ePhakameni. Uthi waphenduka wabuyela ePhakameni. Uthi mefika ePhakameni usazithela kuBhombela, wakhuluma umlomo nomlomo noBhombela. Uthi uBhombela ungayi eJudiya, walapha eJudiya bakubekela umuthi, meke waya uzoba nenkinga. Uthi wathula wathi baba, uthi kanti ngahlikelana emazulu ngezemhlabeni, uthi ngizele kuzolungisa umhlaba, wathi ngiyakhona. Wathi ungayi, wathi ngiyakhona. Uthi waphuma waphikelela khona. Uthi ngendeni nomtshela wathi yabona-ke njengoba uya laphaya futhi inkosazane lephathe ladi ukuthi ayothatha amagxatha ayisihlanu la ibeka khona iladi, ingalibeki la ilibeka khona ibali ithi 1 2 3 4 5 kanumber 5 bese iyalibeka iladi kanumber 5 ngoba lapha lalibekwa khona kunomuthi. Wahamba wafika lapha kwayibiza inkosazane wayiyalela njengoba ukhipha iladi losibanibani sicela usisize iladi ungalibeki la libekwa khona. Ubala amagxatha ayisihlanu bese uyalibeka kanumber 5 egxathini lesihlanu. Uthi ngampela inkosazane yafika yalithatha iladi yalikhipha egumbini yeza nalo inkosazane. Uthi yaliphane saphathwa yinkosazane abashumayeli. Uthi yeza nenkosazane, uthi yeza inkosazane yafika yalibeka. Uthi ukona umfundisi omkhulu impela ofaka amaklesibhande la umehlo bovu omala ubhekile ukuthi ulibeka, uthi walibona ukuthi hawu ulibeka kwenye indawo. Uthi wathi hey wavela uSibanibani ulibeka lapha isusu lapha ulibeke lapha lahlala khona ususela lahlala khona. Uthi yalithatha inkosazane lapha yalibuyisa yazolibeka la lekheli ngabekwa khona. Uthi hambe kasashaya isikhathi weza uNkulunkulu wabantu. Uthi mefike lade nowabuza uthi ubani othe ilada libekwe la. Uthi wathi sasho kanjalo uthi hayi kwanakala. Uthi wavuma phansi. Uthi azange kuthandazo kwaphunywa kanjalo-ke kuhameni kwakuthathwa yena ubekwa endlini ubaba esebuthwa phansi. Uthi lo msithatha amabhande wesithenge esikhulu lo mfundisi kuyena omkhulu. Uthi wabuyela bephethe inkonzo ntambama inkosi imnikeze igusha lokuthi uphathe kahle inkonzo adle uyisobho ukuthi akahlise intuli mnekade ephethe inkonzo eyisithenge esikhulu. Uye
yena wenza lezimanga uthi leso sikhathi uthi kwashawa umbani leso sikhathi yathi inkosi yale yena wayevuma phansi wayefinyelwa isigada ngaleso sikhathi wayethatha umndeni wakomphuthumise eSkosbeleko lakithi emzini wamthatha lo muntu wamphikisela khona wayofishwa khona uthi walashwa uthi lutho akafiki uyinto nje eseyixaza amathwe eseyiphushwa ngenqola emayiphula ngothama ayisakwazi ukusukisha embhedeni uthi wahlala ubaba hayi wangabe nje kwaba ngconywana ngokululama uthi wasebuza ngolwusuku wathi uphi umfundisi wami uSibanibani uthi hawu baba uleSkosbek uyagula wathi ngicela ukuthi nimthumelele ukuthi ngena ngelithile la ngisaphasambe siyombona uthi wathatha imoto waphekela khona uNkulunkulu wabantu wafika laphayana wafike wama ngoba kangena ushebe esibhedlela ufike wama ngaphandle wathumela wahamba walandwa wakhutshwa ngenqola zobeka eduzane kwakuthi wathethe bhathi ulahleke wini uthi wambheka mfundisi unjani wathi baba kuyagula uthi wambheka wathi vuma isono wena wenze njani ejodeni akusaphumi ilizwi uyagunduza umsebheka ngala yamtshela izinto intaye kodwa umlomo ufuna ukukhipha waphinda kwesibili wathi mfundisi vuma isono wenzani ejodeni yingakanga asaphula ukuphuma neqiniso iyagunduza wathula waphinda kwesithathu mfundisi wenzani ejodini kwayilozo wabheka ngala akafuni ukuphuma manje kodwa wazikhuluma kakhuluma manje sethulile ubambekile akafuni ukukhuluma iqiniso uthi mfundisi vuma isono lutho akafuni ukuvuma wasoka langesa kusasa shaya imoto yaphindela ephakameni awu wathi ebusuku ngithi angixwayise bona bonke abantu abanezandla ezinoboya abathandayo ukugacela kuyoshaya uNkulunkulu abashaya uNkulunkulu ukuthi umuntu oshaya uNkulunkulu kuba kuze kufishe ikati lakhona gijima magundane kulowo muzi akube khona lutho kulowo muzi phakanya umuzi wakhona umuntu ozohamba nesandla esinoboya wathinta uNkulunkulu ngophoyizeni nesandla esibi esigcwele ukona uthi hayi lapho-ke uthi safika indlo sekusuku mfundisi sesibheke yonke indawo emhlabeni ayikho indawo yokungcwaba wena ngeke uphile uzofa kodwa inkinga kasazi ukuthi uzobekwa ayikho indawo la iSouth Africa yonke umhlaba uyaphika ukuthi ngeke ubekwe emhlabathini wena ngoba wena wabenesandla esibi wabuyela uNkulunkulu ngonjalo awazi umngcwatha kulo mhlaba wala umhlaba uyaphika kodwa umthetho kuzofa isidingo sakho ukufa uzofa uthi wafa ngempela uthi wathi sezofa wayalelwa wathi ngiyacela ukuthi uma ngihamba nazo zasho zathi la ngeke uzothi ufuna ukuthi uma ufa kuze kubizwa amandiya athatha umlotha apakosa uphela ngomlotha mase umlotha athatha umlotha wakho ufakwe esitimeleni esiyenje esihamba olwandle uyolala ungalahlwa kulo lwandle olula uyolahlwa olwandle laseNdiya wathatha umlotha wakho ulahlwe eNdiya yengasho ukuthi umbona ungajwayeli la ayonda ngokujwayela baba Nkosi yamakhosi Nkosi yezulu nomhlabanyazi lezulu siphambi kwakho baba sihamba nawe umhlaba nomhlaba sekumngele nemngele sihamba nawe ngicela ukwenza isifungo njengoba ngila ebhokisini lasezulwini lokufa lokuphila uthi mina iphakamisisa besabusokudla ukuthi ngeke ngizibukiphathe
umuntu ezobulala ushebe noma ezobulala noma ubani nje omunye umuntu isathawa siyothinta lutho olokubulala ngithi namhlanje ngiyaphakamisisa sami ukuthi angiyangiphinda ngibulale muntu emhlabeni uze kungahamba emhlabeni ahambe ngithinte lutho eluphoyizeni enesandla esinoboya ngicela bonke abantu ukuthi umuntu onesandla esinoboya ophatha imithi ebulala abantu ebulala ushemba egqabela ushemba enza zonke izinto uyazi ukufa lungisa isikhathi sisekhona kungaze kufike ukufa ikhala insimbi usaphinda amabhukubuku owasebenzisayo angezwi lutho ngoba ikhaya esiyakulona ngayibona inkosi yamakhosi ezulwini isimangaliso awumuthi umuzwa wamanazethe isimangaliso ukhazimula njengelanga la siyakhona uma siziphethe kahle siyobona lowa muzi omuhle isimangaliso kosokusemazweni wezwini khumbula no easy Nkosi asezulwini umfana wakho akwashabanga umfundisi Shabanga wasecilongweni Baba uNkulunkulu oyingcwele siyabonga uthando osithanda ngalo basikhulume ngawe noma besingafanele kodwa ngosukumusa wakho ukuthi sikhulume ngakho uthi uNkulunkulu akasifakaze ngemisebenzi eyenziwe inkosi ilanga ngolunye usuku lapha ekhaya kithi kwake kwagula owesimame oyayingodosi yomunye ekhulelwe kanti ingane isishonile esiswini cishe iminyaka yo-1970 ngangisadriver bus ngaleso sikhathi mabebuya omama bethi ayi akubeletheka kwenzeke lutho kulo inkosi ilanga yayisempuze bese ngithi mina angiphuthume ngiyobikela ubaba ngo-3 ngangisuke ngiqala ukusebenza kwakuyisonto fanele ngibuye ngiphuthume ukuzothatha ibhasi ngisebenze ngase ngiya lapha ufika inkosi yamakhosi ithi kimi wena mfana nelithi ingane zalona ibulawa yini ithi inkosi yamakhosi angazi ithi inkosi kulungile sengizwile hamba ngase ngiyabonga sengiyahamba asefika batshela omama babengungelo ukuthi izwi lasezulwini lithini base besala nalelo themba ngase ngithatha ibhasi sengihamba ngathi mangibuya ngo-8 ngabuya lo mthwalo usuphumile walo mntwana kanti uno 10 days ashona sonakele
ngoba uthi umama uMathwala wayikhona uthi besiqala kwahlaza lapha esimongweni igane okhomba ukuthi no 10 days yena wathi bayibala wathi no 10 days lengane ishonile esiswini kodwa ngomsebenzi welanga waphuma lo mthwalo bantwana baNkulunkulu ngoba ngase ngifike kuyo ayibonge Nkosi ngolunye usuku ngithunywa inkosi yakwaBiyela ingithume enkosini yamakhosi elanga eHomis wase kunomkhuhlane bona umkhuhlane wathi ukuhlasela kakhulu endlungulu kakhulu ingane zihamba nje kakhulu sengathi uNkulunkulu ngasinciphisela amanga amaNazaretha asinciphisela kakhulu amanga ngoba amanga umuntu onamanga aqambele ngisho umuntu ongafanele uqanjelwa amanga ngelinye ilanga yokugcina uqambela ngisho ubaba amanga abantu basebeqambela inkosi yakwaBiyela bayiqambela amanga enkosini yasezulwini ithi inkosi ngisize ntambama ithi hamba mfana uye kubaba uzofika ufune uNtombela uNtombela kwakumuntu wayelulo bashesha atholakale noma ethumeka uma ungamtholi uzothola abafundisi abadala nihambe ningibike kubaba ukuthi sekunomkhuhlane la ekhaya uma ngihamba ngize ngiyofika la ngihamba ngedwa ngafika ngo8 lapha na eHomis kulenje kuhlala abantwana kuyo kwakuyindlu yelanga leya ngoba sekuhlala abantwana abafundisi indlu eyihlalela yena abasoyi kanti ngamasoyi wathi ngo8 base befika lapha sebekhuleka yasiyavela inkosi yamaNazaretha yena liyanjwe eneminyango emibili umnyango phansi nophezulu wayesevulwa ngenhla umnyango wavela wathi kwenze njani bathi sambana nangu umfana uthunywe inkosi yawubela kwenze njani umfana ngathi baba ngithunywe inkosi ithi ngizobika kubaba uthi akasahleli kahle khona ingane sehambile uthi hawu kanti zithathwa yini lezi ngane iyithi inkosi ithathwa yini ngithi baba sasi wathi ulungile sengizwile inkosi ubusise basehamba kwakukhona uNdlunkulu owayikhona uNdlunkulu mamthetho enengane khona lapha ya ngase ngivusa ikhehla lokwamagwazi uthi ngikwazi kwama noNdlunkulu ngedwa uma kufa imoto kufanele ngiyofuna usizo ngizomshiya nobani emotweni ngavusa ikhehla lokwamagwaza lakhona lengakithi mkhulu asambe manje ngoba ngihamba noNdlunkulu unengane layisha impahla ebusuku saphuma eHomis ngolunye usuku ngikhuluma ngamanga amaNazaretha ngolunye usuku mayisifika inkosi yamakhosi sekufika inkosi yasezweni ithi akithi ithi iyakubaba uthi wena mfana hayi ngoba nasi indaba enkulu ukusho bani ukuthi nokuthi akuzokusho kwakhulunywa ithi inkosi yamaBiyela baba mina ngikhulele kuwe Phakameni angazi ngaqala ngithini ethi ufika ukukhuluma ukuthi uyazazi livumelana engasenza noyihlo uthi bathe kimi wena uthe uthi hamba uthatha imbuzi uyocela intethelelo kwabakini oba ngithukuthele kwadino bakini bathatha ingane ningone ningasokhele umlilo maNazaretha ningamcunuli uShembe singamcunuli uNyazi lwezulu ngoba uma engadikila lapha eJudiya ngolisuku uthi ubani lemphikisayo ngavula inhlabathi ngiqhibe kwasuka umoya waselogamjini abaningi lapha eJudiya wasuka umoya bakhala abantu wathi ngavula inhlabathi ngiqhibe khona manje sengathi uNkulunkulu angasisiza amaNazaretha asingamthithi uShembe ngoba uma ekathi nxe
bakithi lingabhubha lelizwe kuningi esingakhuluma ngenkosi yamakhosi amakhosi onke asezulwini anezigameko zawo ziningi kodwa kuthiwa sifakaze kufakaza kuyona intshumayelo kufakaza ukubeka amabili njengoba ishilo inkosi yamakhosi Nkosi busisa izwi layo amen ngiyakhetha unyazo lwezulu ngingwakwashoza isilungu sami kuthiwa sikhulume ngoNkulunkulu thina singabantu kuthiwa sikhulume ngoNkulunkulu singabantu thina basemhlabeni uNkulunkulu esikhuluma ngaye inkinga yeyinkinga okokuqala ngicela ukuqala ngisibongele uNkulunkulu kuthi uNkulunkulu okukhulunywa ngaye ngambona wangipha isidlo ngingakahlukanisi wangipha isidlo samamari uNkulunkulu okukhulunywa ngaye wakwasithuma wathi asihubha amakati ekuphakameni siwashaye siwabulale ngoba adla amajuba akhe inyoni zakhe azifuyile ngiyambonga uNkulunkulu kakhulu ngiswele zona ezokumbonga uNkulunkulu okukhulunywa ngaye efike vele eshowe ufike umzimba wakhe kangikhona kubekwa umzimba wakhe lapha endlini owabeka kona kwavela amadoda avele emastebhisini ayisethi siceleleni siceleleni yathi yakhuza inyanga yezulu zaphuma ngapha nangapha insizwa zathi siceleleni lo zazisha insizwa eyayikhona kuleli vangeli uyayazi ayizange yehle ngamastebhisi ubaba uDube nobaba uShabangu bayazi nje babezazi bona noMthiyane ayehlanga ngamastebhisi ngadonsa umfundisi umdluli sabuyele eceleni ngoba sasibancanyana singabafanyana nje sabuyele eceleni weqa phezulu zathi ibheke ekugcwala labadala azange awuqalaza umgwaqo lompeni wajomba wangena emzini wendiya elali udokotela wayacasha phansi kombhede lavala indiya emnyango zaba la insizwa waqala wayikhumbula inyanga izulu kade ethi yena ngeke ayizwe inyanga izulu wayibiza ngalela gama engeke ngikwazi ukulisho ngoba wayengazi ukuthi ubiza bani hlasuthi ke noma singakholwa sichichime sigqoke imjive ebovu neyelo neblue nehlaza khona isona esinaso esingazange sithethelelwe esingazange sihlawule sokuthi sake saxosha inyanga izulu ekuphakameni loso sono ngasigeziwe kwala noma sekulukhuni ube inkosi yamaqadi yayingekho inyanga izulu yayizoma kude kumne wabo beyagcotshwa ngalinye kade belala embhedeni munye ithe uyise wabo obhombela bangahlukaniswa kodwa sangena thina sabahlukanisa lelo qala lihlalele bafowethu uyingozi ukuthunywa la ekhaya uthunywe kubantu ufike uthi lithi izwi lenkosi kwathunywa uhlale ekudeni benomkhize bathunywe insizweni lapha eKamu zivunula ithe inkosi yamaNazaretha ulangaphuma sikothe emahlombe basemngungu ukuthola izono zabantu kwakhale inkomo zakhe emkhayideni mlethe kaMadenani
yathi ambani ngicelela insizwa mase ivunule ningayishaya indweba indweba isaphuma ngaphakathi ayingaphuma ephaketheni yayisaphuma ngesiqephu ngaphakathi indweba wathi ambani ngicelela insizwa zaseThekwini nezaseGoli ukuthi ngonyaka ozayo zingisize zinkokhele inwele zami nelevu zazo lezi eziyishefayo ziyifake ekuthini jam ngoba inwele ezikuzo ezami kodwa bayikhipha ngamaleza bangiphathele zona babuye nazo bayilethe lapha ngothini meleko ukade kukhona uthini jam nothini meleko uqala bafike bayimisa bebona bobabili ababemisiwe ukuthi bakhokhela insizwa ngaphambi bayiphume zemgidini wafike balishizwe lenkosi inkosi icelini ngonyaka ozayo niqoqele insizwa zaseThekwini nezaseGoli ziphathe inwele nelevu zazo zifake ekuthini jam ngoba inwele ezayo iyayidinga bambona baba umthiyane uvuma ngekhani ngoba uyakhumbula wavela insizwa esiqukweni ngemuva yathi hey salo ngisibhedlela nisitshela ngalowo phela khuluma ngento engangikho hayi kwasuka la Xusi ngasitshela ngalowo yasikhipha indweba la esifubeni yasifaka emlonyeni zayiphuma insizwa zayilandela lo shayindweba zayihamba naye zangene ephakathi zaguqa zathandaza zaphuma zayehla zayizadlula umdedele zadlula kumama sendiye kwakuthunwe inkobe zashona phansi zaqhamukela phesheya esigcaweni izikhala nje insizwa zithi awu asakhuleka hlala siphethwe ngentambo noma inini bashayela umthetho lo bangawazi wahamba uhlala ekudeni nomkhize bathi baba ubusithume khona nazi indweba sibuye nazo zithe insizwa asikabatsheli ngalowo yathi inkosi ulungile Thulani lashaya isabatha yangena inkonzo yesabatha yaphela inkonzo yesabatha yabusiswa yathi inkosi yamaNazaretha usasa umgido abantu bonke kwathi amen niyophuma ngokubona kwenu amen niyophumula ngokubona kwenu nokhumula ngokubona senibuya ntambama amen zakhe hawu saphuma eGibhithe abaphathi ngolunye usuku inkosi yamaNazaretha yangena eParadise asikaze sigeze lonsila asikaze sihlawule lonto nokuphuma kaBaba ekuphakameni ekhishwa engazivele azange senze lutho nobaba bethu abenzanga lutho nathi asikenzi lutho thasibe nezingane zethu futhi nazo ngeke zenze lutho ngoba ayisakhuluma lezi indaba eqetshiwe manje ngolunye usuku inkosi yamaNazaretha yangena eParadise yafike yangena kuhlezi ijuba ipulpit kaBaba yayakhwa kanje ngiyobona kuhlezi khona ijoke ehlezi lapha phezulu yangena afika guqa yayingekho ingcwele ngalesa sikhathi uNkulunkulu beze ethempelini thina sibadala wawuzwa ngebhuzi likhala phala qho elibovu qho nobana qalaza nobana kuvumbu wathi eqeda ukuthandaza wayesethi eyoni yathi hey wena khuluma ngoNkulunkulu okhuluma nezilwane hey wena yathula ijuba tu lesikhathi ethanda bele ukukhala ebesindaba ephambi lwazo amajuba sephambi ekhala kanjani ephambeni ubujabuliswa ukuthi uzwile ijuba likaBaba likhala ujabula ukhona ukucime ayi usiyahlupha isono nokukhohlwa usho njani mfowazungu nami ngisho njalo yathi teqedwe wesuku umoya mathi hey wena lathula ijuba lathi nya wathula eParadise kwanje cwaka wathi hey wena ngithe kuwe woze esontweni
angisho ngene esontweni uzofundekela mina ngithandaza ikhona amakhono wena ngithe kuwe woze esontweni angisho ngokuthi oza la uzongifundekela ngithandaza yathula isho laqhubuka laphethu kwamaqhubu yathula tu wazi waphela inkonzo wayibusisa wamemezela umgido wasethi abathanda ukunikela bese kukhona inkulumo athi injalo la ekhaya kathi abathanda ukunikela bese bungafoswa la ekhaya ngokunikela zaseyihuba insizwa zasezithi idlomemo limema bonke abantu zasegitshe ngamadoda kwasekusuma umfowangema usibhebhedlana wabo yahlala inyoni phezulu iqubukile ingalo ngoba isolwe uNkulunkulu mesabeli Jehova zukulwane ngizwe ngigcine imithetho yakhe alobelona ngenceke yakho uMoses uma ukuthi uzaleka kahle kini uzalo ubaba wakho noma wakho uzaleke emshadweni impela kini ungakwazi ukukhomenta ngoShembe ukhomente ngaye ngiyibuzela nje ukhomente usho ngoShembe ukhulume nomuntu ongamazi ukuthi ubani ukhuluma naye efonini uyabona ngesikhathi ukhuluma ngoShembe efonini ukuthi ngesikhathi uwena oshuthi uShembe uthatha ifoto kaShembe uthatha ufaka lezi inkundleni zokuxhumana ukuthi wena odayisa ngobaba wena okhanda izithu udayihlasela ubaba kodwa lesontweni kokomuhle umNazaretha kodwa kwazi ukukhomenta ngoShembe lapha ePhakameni kwakunezinsizwa zaseNdiya ezayivunula makwelanga lomgidi ivunule zaseyithunywa njengabashumayeli futhi zasina Aaron Baron noPolika zawuzufunda umthandazo athi ufundwa umuntu kodwa ubufundwa insizwa seNdiya mazithi abathanda ukuphila emhlambeni kaJesu uAaron Baron webhinqa ibheshu lemvu nekhono zemvu agize ngemvu engagide enze into kodwa kwahamba base bembona uNkulunkulu base bemjwayela wayesethi uPolika baba yathi inkosi yaManazethe yebo baba sengifisa ukugana khuluma ngabantu engababona yesithi inkosi yaManazethe gana phela ulindeni wayesethi uPolika khaba ngangithanda ugano yakithi intombi eNdiya yasithule yambuka esithi uthanda uganwa yini wase baba ngithanda uganwa inkosazane yeNazaretha ngoba inkosazane yeNazaretha ingcwele ethuli ngomahlombe yasithi ufuna ukwenza njani baba ngicela uganwa intombi yeNazaretha wasethi inkinga yakho usujwayele kakhulu wena la ekhaya usho uNkulunkulu engayilena wevela qonde nje wathi wasembiza ngaleli gama engisho usujwayele kakhulu wena la ekhaya awusaboni inkinga usukwazi ukukhuluma isiZulu njengomuntu uyabona kuzubona wena usiyena la ekhaya ngizosiqeda lezulu osaziyo liyoshona ilanga usukhuluma ulimi lwakini lizoshona ilanga usukhuluma ulimi lwakini eNdiya bakhona bangcwele endlini uguqile uPolika wathi esukuma phambi kababa asho ngamnkosi uMbusiso wathi esukuma phambi kababa wasethi wena bona yena lo wasekhuluma isifana kalo uNkulunkulu sesithathile isiZulu sikhuluma ngalo uNkulunkulu nidibhedelani pho ngaye kuma social network sikhuluma uNkulunkulu uthi none kwiziko enyokeni ntambama sebebalekile abantu wabusha isigqoko kodwa namhlanje la enyokeni usungangezwe idlula methi yakithi kwaZulu yena namhlanje ngiyakunika akekho ophinda ukukhumulise lesigqoko siyekeleni bokalalisa yini lesibambile uNkulunkulu emkhulu kangaka emhlabeni
Wena usuku ubosifuna unjoba ugcotshwe nje bekufanele ugcotshwe. Ungaduduli. Ingane zoma zithi ngiyayazi akithi inkunzi. Ayiduduli kodwa inxebe yalazi. Ubofuna ukuthi lento ayizayo iyona yini. Mawulele evangeli ungafohli nje uhambe phezulu kwabantu abangaka. Ube nengilozi enkawu. Ilithi la umuntu onengilozi enkawu. Ungibona ukuthi bonke laba bantu angabazi ukuba nengqondo. Ahlakanipheke yena kwakusho inkosi yamanzi kwakuJulayi. Ithi umuntu onengilozi yesilwanyazane lesi engengisisho. Ithi umbona ngokuba yinuka abantu beclean bonke abeyinu uphethe ingilozi yesilwane esithize. Intone hayi angiyeke okusukulumele. Kodwa inkinga enkulu bazibuka ukuthi ngiyohlaniphile ngiyohlanipha into yaphi. Ngiyokwazi ukuthatha ushebe umfaka kwi-social network. Umphefumulo ngamlanhlukwana nenyama ushembe sethukiwe ngenxa yakho. Uzovuma nokuhlukana. Ngolunye usuku ke sengigcina kuhamba umkhokheli ethempelini ethize nawe uyalazi. Sebeyaqoqana ke wengakhethwa umuntu wengagcotshwa umuntu ungayiyanga kubaba ibandla. Lami ibandla afike lishaya phambi kaNkulunkulu lapho efulathela indlu yesonto ekuphakameni ebuka udwala labadala. Udwala labadala kabangamazi ileli isango leli la mokhupha ukubheka ebuhleni naleli itshe elikhulu lela itshe elikhulu ngelime esangweni lapha ekuphakameni igama lalo udwala labadala. Abonga uNkulunkulu. Bafika ke bahlala shayi phambi kaNkulunkulu. Sethi kubaba nthini? Sekusuma umshuma ligqoke kahle. Uayile kahle. Uyilungisile nje umfanele kuba umshumayeli. Akala mzenga uyambonga umshumayeli. Like inguwe mhlophe bigqokwa abashumali kuphela egcekeni. Futhi bekiwa uNkulunkulu ngengubo ezinhle kuswenke uma kuyokubaba eyokuthiwa. Begqokile ke ibandla lokho ngoba nje uNkulunkulu lobe kusize linalo. Yokuthi umkhokheli wambele emhlabeni. Kube kumshumayeli. Iyafungazela imvunga yakithi ekuphakameni. Ithi mshumayeli uthi umshumayeli baba. Umkhokheli wambile baba. Ni ibandla le baba. Akade liphethe Nkosi yamakhosi. Sesele kanje Nkosi yamakhosi. Sesele nawe baba. Asakwazi ku14 baba. Awukazi ku10 baba ngikwazi. Mshumayeli baba. Ukhona ebesenimbonile. Ahlanganisa izandla umshumayeli azide. Athi Nkosi yamakhosi ukhona. Mshumayeli ukhona ebesenimbonile. Baba ukhona. Esethi Mshumayeli baba ukhona ebesenimbonile. Athi umshumayeli baba. Ithi Nkosi amkhombe. Bese phenduka emkhomba. Gqoke kahle umama ayinile ublomile. Uright nje nomnqwazi muhle. Nomama bahlezi kahle bamngungile. Sithi Nkosi yamakhosi welo. Bese umshumayeli baba. Athi umshumayeli goqa mama thanga goqhlala phansi. Ahlale. Iphinde imvunga avungazela baba athi Mshumayeli uyelo. Libheke. Uthi lethe la ngokuhlezi nje ucobeke ngokufanele. Uyelo athi umshumayeli baba. Bese bese phakamisa amehlo ayo amehlo kababa kwangeke umbuke yiko kuthiwa umehla kabheka nanga nakayisayitshene veleleyo usayitshene waphuma hambe enkantolo ethi uzokhuluma naye wathi umehla kabheka nanga nakasayitshene kwangadlala umdlalo yesithi hayi esithula yesibuka emumva ethola unkosikazi amankosikazi akhe abantu abefana khona nje umuntu ongeke umnake ungamdlula ngendleleni kanti umuntu ungcwele wena urishi lo muntu akanalo usuphuthu
Hana ngisinkwa. Kodwa lo muntu into anayo unobungcwele basezulwini. Wakhomba inhlekelele nje. Nenhloko lingaqondile nomnqwazi waqondile. Idavada ke fana bizani lo mfazi ayisho ngani Nkosi yami. Bizani lo mfazi ongemumva. Basukuma tayi wena. Yalokho lo mfazi ongemumva. Yadwa basukuma tayi wena. Lokho izwayakaza nokuthi idumephi. Ukwazi ukuthi uyakhulunywa nje akazi lutho nje. Bayamthithe masibanibani wathi uyabizwa inkosi ikuphi kunokuxoxa bafowethu ikuphi kodwa uyabizwa bamsukumisa wayovuka hlala yahlala lenganekwane zenzela konke nje okwenzayo yaphela inkosi yambuka yesithi Mshumayeli wayesethi uMshumayeli baba wasethi lo nimkhombile esiswini sikanini azangagcotshwa akana lutho nje sengibuye ezulwini makholwa isizathu edala sishembe uNkulunkulu ukuthi utehleza ipulpit ebese Mozambique sengibuya ezulwini ngithole nangu lo mfazi kuthiwa uyena ozoba umkhokelweni bafazi baba nangu umkhokelweni engimthole ezulwini ukuthi nje lento ayiyo inini enzomlungisa ubafaka testing lento ayiyo inini enzomlungisa afanelane nani afane nani bangaka abahlubuki uma ucabanga ngoba ukhonza lo umabutho nezibo onganakiwe kuye kwa ongesta ezulu ngisengibuya ezulu namathela lapho uhlezi nabo sengibuya ezulwini ngitholele umfazi ukuthi yena ozoba umkhokelweni nganeno nangaphesha kwethu bafowethu asibambe siyabambe ngamanga akaphela amanga esontweni aphele lobuqili aphele nokwakhelana inkosi yamanazete abantu ephambi babengengaka abantu ephakameni babethi base sekufika ombazini kwafika zonke inhlokohlela zomhlaba besithulimi babuka besithi Thixo holy la uNkulunkulu esikhuluma ngayo sikhuluma ngenkinga kodwa inkinga ushebo oyilanga usenzela izinto ezinkulu kodwa uma kusikhumbuzo sakhe kasipheleli sifa nga one day isifemini ecambama sesambeni uNkulunkulu unyaso usuke ehlezi noba lamanzi aphuma emzini wasephakameni kompompi ngikhuluma ngento oyaziyo nawe oyiphuzayo amanzi ayingeke ephakameni wasehamba uNkulunkulu wasethumela kamasipala wayesethi umasipala akeze eCity Hall eThekwini eCenter eTheku eze
ukuzokhuluma noCooperative ucela amanzi ekuphakeni ukuze abantu bangaphathwa isifo sohudo. La lingakamnali isifo sohudo igama lidikorela kwathiwa isifo sohudo. Yayisithi inkosi yamaNazaretha iteli ikoti ivunule zonke. Abazohamba phambili kuzohamba ingoma makhosi bese kuza isikoti esimnyama ngemumva khona bangayazi imvunulo yokuthi ingoma makhosi ukuthi umuntu ovune ngengoma makhosi onjani. Yaseyibophela kobophela abafo bomgqame besaphila kobophela amampondo onke zabophela inabathathu zasukele 1CA sakhala isigubhu sabheka enzansi zathi yodlula erenke le ezebuhleni zibheke enzansi zihamba ngosojazi we zibheke enzansi. Ayikho inhlobo yomlungu ongagijimanga eThekwini uyokhuluma nomasipala ihamba phambili eyihola isiwululile umkala la yathi fika akekho kwambingelele kwathi washembe uzothini wathi ngizocela amanzi wathi inkosi ibuze zani liqhumisa unyawo lapha abe lo mfula uphi wona ingageza uzosuka namhlanje amanzi wavula noma kanjani. Sukhuluma noma kanjani ngoNkulunkulu. Ukhohliwe ukuthi amanzi kwake kwakhala isigubhu uNkulunkulu ebezoCooperative wangakashida umasipala wathi wathi oCooperative inkosi busa bezweni. Dali pai. Ezulwini lakho Baba
uNkulunkulu okhokho bami nyanzulezulu ngiyabonga Nkosi ukuvuma thola ithuba lokufakaza ngokukhulu benkosi ilanga. Jehova umuhle, angiphendukanga ngesikhathi senkosi ilanga, ngiphenduke ngesikhathi senyanga yezulu. Kodwa intshumayelo zenkosi ilanga zivukile makuthiwa isikhumbuzo sakhe zase zivuka ezazisiphendula ke sisemahlathini. Zasiphendula Nkosi sabona ukuthi uNkulunkulu usebuhleni bamaNazaretha. Ngizokhuluma ke ngemsebenzi nje ke abakhuluma ngayo. Kodwa isikhathi esiningi izeluleko kuleli bandla ziyaphilisa kubantu abafuna ukuphila. Into esuke ibibhlungu kuleli bandla abantu bahlakaniphe kakhulu. Umuntu mayihlakaniphe kakhulu akafuni ukululekwa. Umunye umuntu abeyisilima kakhulu naye futhi uyinkinga ngoba naye futhi kuba isilimaza angakuzwa noma umluleka. Kanti ukululeka kuleli bandla ikona okufaka umuntu ezulwini. Uthi owayikhuluma bekhuluma nje ngeyitimeleni. Uthi kukhona insizwa zazimbili nje lezi insizwa noma zazingaphezulu kodwa wayikhuluma ngezimbili. Uthi ziganiwe lezi insizwa zombili bazokhumbula nje ngoba le ndaba yasephakameni bazoyikhumbula mhlambe mase ngifika kuyona. Uthi lezi insizwa ziganiwe teyisuka lenenye yayithanda umkamfowabo. Ngiyabona umkamfowabo mhlambe uyimuhluko nomkakhe. Wesethanda umkamfowabo wesebeka amabili amathathu kumkamfowabo. Inkosikazi onesimilo weseyenqaba. Teke menqaba yayisibona lensizwa ukuthi lo nkosikazi wenqaba ngoba ebona umfowethu esekhona uthi umfowethu ngumiyekisa ukuphefumula. Khona sosala sobabili. Wese esemiyekisa ukuphefumula umfowabo. Temfowabo mayeke ukuphefumula lensizwa ithi ke lensizwa mayisiyobika ke enkosini ilanga la sekuzoqhamuka khona impendulo. Isimiyekisile ukuphefumula umfowabo wafihla umfowabo ngendlela afihlwe ngayo yayisisala ke namakhosikazi omabili. Mayisicabanga ke manje ukuthi ihambe iyophumula endlini yomfowabo. Ithi ke umfowabo waqhamuka eyilahle ngikhuluma ngenkulumo esasizwe etimeleni. Waqhamuka eyilahle efike eme phambi kwayo. Eyibheke ngomlilo ethi mfowethu ungishisa izingane zami. Ungibulaleleni mfowethu wangishisa izingane zami. Lento ke iyayezelulekweni bafowethu ayigcini ngomsebenzi kaShembe. Kodwa ayigcina isiqondana nawe okubhlungu ukuthi abantu bala ekhaya sebehlakaniphe lokhu ukuthi abakufuni ukululekwa. Mawuthi uyamluleka umuntu vele eqonde kuwe ngqo ethi ukusho kusibanibani noma ekuhlele nje analyze kubona ukuthi umi kanjani wena. Eyeke ukubheka inkulumo ukuthi mayiqonda kanje ithi mina ngime kanjani. Uthi ke lensizwa ithe isuka ma isithoswa umfowabo ngelangabe ibuza imibuzo. Yayisisuka vele kwehla wonke amawashi kuyona asha past 6. Ngisho umkakhe methu ubheka umkakhe iwashi kushaye phansi. Noma ethi ubheka kumkamfowabo ecabanga umkamfowabo nakhona amawashi angasebenzi nasezandleni nasodongeni onke asha past 6. Yayisihamba lensizwe isiyobikela ubaba. Iyobika kubaba inkinga engaka eyehlele. Weseyibuza ubaba ukuthi kwenze njani. Yayisithi hayi baba ngenza nje kumkamfowethu. Wawona nje osoni yachaza. Wesethi anginayo intethelelo yomuntu obulela umuntu.
intethelelo okufanele uyenze hamba uyicela kuyena mina anginayo intethelelo umuntu obulela umuntu waphela kanjalo la ngiyakhona ke ngiyadlula kancane lapho sengiyako omunye umuntu owafika wangakithi naye bulela umuntu naye sesenkingeni wamdubula egoli ka yena ngiqonde kulabafowethu abanevuso lokuthi mawuxabene nomuntu kufanele umbulale kona abafowethu isinabo lesontweni abanye bebengithatha mangichaza ke ngalendlela engichaza ngawo bengithathisa okwesilwi noma cha ngisonisilwi mina noma ngisesemhlabeni ngangingasona isilwi noma ngiyikholwa lana ebukholweni ngiyoqeda iminyaka yamashumi amane angikaze ngixabane nanelilodwa ikholwa akuphatha ukulibeka isandla khuluma ngokuxabana nje ngoba umuntu mangimbona ukuthi lo khuluma uhlamvu olunesikhwehlela ngivele ngisuke eduze kwakhe angixabani nje naye noyedwa ngivele ngimbone nje kuqala ukuthi lo ufuna ngiphile naye kanje bese ngithi ngwele eceleni ngiyoqeda iminyaka nje akekho nje ongaphakamisa isandla ethi wake waxabana nami ngaphandle nje ke kwalawo maphushana ke vele kodwa asuke ngeyona ingxabano kangakho wese lensizwa yangakithi lensizwa yenza imkhuba egoli ithi yadubula umuntu eGeorge Gqorha ehostel bayaza basegoli ithi ngaseGalaji Galaji likhona eGeorge Gqorha nami ngangalibona ithi lensizwa yayise hostel khona eGeorge Gqorha yayisibizwa abanye bebona i-security njalo ngo-12 ebusuku liyongena ngiyabona babeshintshana ishift yabo yayishintshe ebusuku njalo lidlulile li-security liphethe isibhamu base beyithinta lensizwa ngakithi bathi wena ngoba unesibhamu ake uhajeka liyansizwa isibhamu uthi wayesisuke seza ngempela wahamba nomzala wakhe base beyiqhubela lensizwa somewhere mayisiqhamuka lensizwa base beqonda kuyona angizoyichazisisa le ndaba nozigcwalisela kwenye indawo ngoba lokhu kuyasibhalisa manje phela indabeni ecala ibihambe lide ibanga idila ize kuwena ayi base behamba lo muntu bemjamisela ngesibhambathi uthi lensizwa la yangafuna ukuphakamisa izandla uthi wayehlosa ukuthi iphakamisa izandla lensizwa bese umzali esekhipha isibhamu hayi lensizwa yangafuna ukusiphakamisa izandla hayi uthi isuka lensizwa yayibaleka hayi wese thumela ngomlilo wayithumela uthi wayizwa ukukhala kwayo ukuthi lensizwa iyashaya impela hayi uthi thema isiwa yayisidonsa uthi yayisimshiya nenhlamvu eyodwa amshana nenhlamvu eyodwa nje sithweni uthi ngesikhathi iwa liyansizwa naye wawa ngiqwashisa wena odeleliswa isibhamu ngoba abanye badeleliswa ibhamu hayi ukuthi udelela ngoba ekwazi ukulwa umuntu kumbone ngisho amahlombe ukuthi hayi cha ke lo noma edelela kodwa amahlombe akhe awasho ukuthi uyakwazi ukulwa ebheke ngakuwena usibone nesifuba futhi cha sisho ukuthi uyakwazi nenyawo futhi azisho futhi nazi ukuthi khona impi kodwa ukudelela kwakho uyakubona ukuthi hayi ukhomba lukhulu kanti udeleliswa isibhamu bafowethu asingaphezulu nombani ungaphansi kwesibhamu mawunaso nje ungazitshela ukuthi ukhona umuntu ongenaso hayi walala lo muntu naye walala uthi salala sobabili nama ngabe ngisakwazi ukubaleka khona kashayekile nasethanjeni ushayeke esihluzini kodwa walala naloya walala uthi wesebiza umzala wakhe esethi akagijima ezothatha lesibhamu sakhe base besala bona bobabili nomufi naye bekengelezile afika amaphoyisa afika esemthatha nomufi amthatha yena athola isibhamu engenaso kodwa athola lapha kumufi udujuliwe yena athola unenhlamvu eyodwa lapha kumufi kuphuma inhlamvu eyodwa akubonakala ukuthi ishayiphi kamufi kodwa yena isibhamu akanaso kodwa na udujuliwe bobabili okay bahamba baye
esibhedlela lo wayemakhazeni wahamba wena esibhedlela mefika esibhedlela ke kwasekulandelwa kwalandelwa uthi ngawuthola umkhondo ukuthi umkhondo uyanginuka uthi ngabona ukuthi umuntu okhomba lento umzala uthi ngase ngimxoxa ngathi akahambe ngazi ukuthi umzala wakhe uyaxoxa hostela base beyihogela abazi umufi base beyixhumanisa namaphoyisa base bemlandela yena uthi ngakuza ukukhuluma kwabo ukuthi labantu khona usesho uphenyo abalitholile uthi ngase ngimxoxa ngathi akahambe ekhaya uthi manje inkinga enginayo lesilonda sifuna ukuphola sishaya isihluzini ayinethambo uyasibona isihluzi umuntu uma eshaya isihluzi nje sitishaza ngesibhamu simela ngale kuphele kanjalo kodwa lesi uthi asipholi uthi khona make kwathiwa ngithola umsebenzi uthi sivuka sime ngenyawo umsebenzi alipheli isonto ngisebenza uthi sengize ngacabanga manje ukuthi hayi khona mhlambe ngadubula umuntu onzima ongalungile ake ngifune uthi wathungatha wathola ukuthi wadubula iNazaretha uthi leli iNazaretha sengidilaya ngadilaya ngabona ukuthi ngingafika kubo kodwa ngiyesaba manje sengibona ukuthi angizocela uxolo la kuwe mfundisi wefika nomshumayeli wakhe nje umshumayeli wakhe usashona ke nokho yena ngimazi kodwa ngambona ngoba efika nomshumayeli wakhe ngoba yena wengakholwa nomshumayeli usashona shone kulezi inyanga nje mhlawumbe unonyaka noma unenyanga eshonile wathi uyafika ke ezocela uxolo ngathi cha mshumayeli engikwaziyo kwaleli ibandla kuthiwa umbulali intethelelo uyithola kumufi okusho ukuthi yena mefuna intethelelo akayikuboka mufi uyifuna kuboka mufi mengayitholi uma engafuma esaba ukuyaboka mufi akayikushembe ngoba mina nginayo wathi uyesaba ukuyaboka mufi kodwa futhi nakushembe futhi uyesaba ukuzakena angimazi ke wagcina enze njani ngoba sagcina sihlukene kanjani sengibuyela kuweke mfowethu oyiNazaretha okhonze ukusebenzisa isibhamu unaso isibhamu unaso ukudubula sohamba nje siya Kenane ukudelela uzobunako ukudlula kweselese ukudelela uzobunako angazi ukuthi ubunsizwa ozokuthola ngoJanuary kusuka manje uzokubuthatha ngoba phela nidelela kube sengazuthi impela ninenungu zengungumbani ngumba noma ihlehlela kuwe nje ithi ubaleka noma ngabe uyinsizwe engakanani ngoba ivuka mala hlehlele kuwe ihlehlele kuwe ngala ivula isikhala esikhulu ngumbumbani kodwa uma uyibheka ikhanda la ulithambe lokho ukuthi ungalishanga enqomfi life lithambe njengeqanda lenkukhu kodwa ukudelela ukuyona ingasihlehlisa sonke la ethempelini ngumbumbani ngalezi inongo manje nani mani bonakala hayi aniteleleli konokwana uzobona nje umkhwanazi uzobethwele nzima kabi endleleni mawuthi uyayibheka lento egolozela umkhwanazi uthi uyayibuka amahlombo bontu uthi uyasibuka isisu lutho akho lo muntu ngabe ubalanse ngani lo muntu odelela kangaka umkhwanazi ubusubona ukuthi hayi wafowethu ake sikunciphiseni okuningi lana sizokholwa izilo kuzosebenzisa umnsizwa futhi azizilo kuzosebenzisa ukufunda asizilo kuzosebenzisa lutho lana sizolandela ushembe nje kuphela ushembe okufanele nikwazi bafowethu nonke ngokuhlakanipha kwenu ushemba kangcoli noma ningazama ngayo yonke indlela ukuhlakanipha nihlakaniphela ukungcolisa ushemba kangcoli unyazi alingcoli unyazi noma ungalishaya isithombe noma ungasakha ngazi nisakha kanjani ulugibelise emfeneni luhambe lothakatha singathanda imfene kunokuthi singazonda unyazi unyazi noma ungalithatha ulubeka isithombe lujola nomkamuntu singathanda umkamuntu kunobe singazonda unyazi angikwazi ukuthi ungafanisa nokuthi unyazi singalizonda amalwenzeni mawucabanga noma unyazi lingabulala umuntu singathanda umuntu sithi wazi wafa kahle ngesandla sasezulwini manje angazi ukuthi uma nizikhumbuza nje ninodwa ukuthi ucabanga ukungcolisa unyazi yini ocabanga ukuthi ngangcolisa unyazi konje ngoba uthandwa yithina esasingathandi lutho mina ngangithanda izinja into nje mina ngangenaso isithixo nje sasiphambi kwami
mina izinja ngangiyithanda lokho ukuthi ngangiyithanda noma ngiyekhweni ngake ngaye ekhweni ngavinjwa imfene ngabiza izinja sengisendaweni nje kude ngange2 km noma 1.5 km hlabi ikhwela nje incane lijulile zalizwe izinja ezimbili ngiqonda ukuthi mina angeke ungihlukanise nonyazi ngoba yikho enye into engathi yasuswa unyazi kumina unyazi lwangithola nguhushwa nje mina ngingathandi lutho ungenani wawungangilwisa wawungangiyisa ke mhlambe ngasensizweni la wawungangiyisa ngakhona kunokuthi wawunganentombi futhi nganganandaba nje nentombi mina ngathi songashimana mathiwa kuhleliwe endlini noma zingazi inhle kanjani maye kuyaqina kakhulu intombi yampila noma ngabe yinhla ngisayifuna manje ngeke uthi uthi ucabanga ukuthi mawungihlukanisa nonyazi khona into mawukhuluma kabi ngonyazi khona into engahlala ukuthi unyazi lwenza nje unyazi ngavele ngithande leyo nto mina ngathanda unyazi kunokube ngizonde leyo nto ngavele ngithande yona mawufike uveza nje ligibela imfene ngavele ngithande yona ukuyana nenhlanhla lemfene wemadoda manje ke bafowethu ngiyafisa ukuthi nibe naso isithombe sokuhlakanipha ukuthi ayikho into thina singabenza ubula basemhlabeni mhlambe ngikwenza amaphutha ongawabona ukuthi bengafanele lento yenziwe uNdlovu kodwa hayi ngoba ukuthi ngizonda baba ngalenza iphutha ungathi umfundisi uNdlovu wenza nje nomkhuluma kanje kodwa hayi ngoba ngawu ukuthi ngoba sekukhona isithixwane esithize ngisicabanga cha okungcono ngaphindelela nje ngoyizingelela nje ngoba ngivele ngithanda ukuzingela ngathi ngekhweni ngabiza izinja ngibalekela imfene zafika izinja siyehalazela ayizange ngivimbe lo mfene ngadlula ngazi ngofu mase ngithi ngiyafika ekhweni ngithi ngiyixosha izinja isafuna ukusuka seyifuna ukungena nami ekhweni zangena mase zingenile zankanka umnyango yalala ngalenye yalala ngalaye yathi yangena intombi zashuyidla ziqede yangena necapha kwabo kwaliwa nami manje ukuthi akusukuza umuntu la ngoba nazo ziyangithanda ngaze ngaphuma kwayimini ngiyikhuzela ungayihlangabeza zangilinda kwaze kwasa ngahamba nazo sengihamba nazo ekseni ngiyekhaya ngiqonde ukunikhombisa abafowethu ukuthi msanulitshazi sokuhlakanipha lokho kuthiwa nganoma khona nokunye kodwa ngiyengezwe kuthiwa khona uClever Lee angithi khona uClever Lee hlakaniphe kweqa kwazi kwathi unganihlupha ukuhlakanipha bafowethu kodwa akusunihluphela la ngoba lana kwenza abantu ababempumpununu nje bengazi lutho ngendaba zothando lukaShembe uthando lukaShembe lwasifica sivele sibambelelele ehlahleni nje manje ke siyafisa ukuthi ukuhlakanipha akube ngaphansi kokuhloniphana njengoba siye eKenani asihloniphane bafowethu sesofika khona iposition okufanele uyihambe mose ufuna ukuhamba iposition okungafanele uyihambe ngenxa yamandla nangenkani ngoba mase kuthiwe yimala siyalawulwa la njengoba ningaka nje sonke silindele ukulawulwa umthetho kaThixo phambi kwethu othe wena yimala noma ungasazi isikhundla sakho sakini ukuthi uyinkosana kini noma uyinkosazane noma ubane noma udubula noma ushaya ungakilethi la uyabona umuntu odubulayo ngizonitshela ngoyedwa kwaba yishumi khona wakwazi umuntu eGreat Town niyayibona itavern kwabazi eGreat Town ikhona itavern yokugcina mawuphuma eGreat Town ikwa right mawungena eGreat Town ikwa left wamgwazi umuntu ngwaGasto Dlula ngathola ucingo nje lwathi usekwaziwe umuntu akasibanibani ngiyamazi unina ayingane zakhe ngiyazazi ngiyazazi zine zabafana kodwa ngangakwazi ukuhlukanisa ngoba ngangazijwayele usekazekile ngakhala ngenhliziyo ke ngikhalela unina lwase lisuku ucingo shwi lwasakazeka nehlobo zonke lwashanje ucingo kulabo past 5 shwi lwashona eGoli kumfowabo umfowabo wesithatha iBM wathi cruiser phikelele eGreat Town uyabona ke eGoli ke mosuke eGoli mawuhamba kahle uhamba 6 km 6 hours mawuhamba ngesivinini uyasho ukuthi 5 noma ngaphansi lona ke wathi cruise ama camera ayishaya phansi ayengashaya phezulu wahamba wafika eGreat Town ngiyacabanga ukuthi kwabo 3.5 km 3.5 hour noma leyo hour kangwazi wafika wangqongqoza kwabo abantu behamba nosibanibani wathi nangu uyazi ukuba uyamazi umbulale he uyazi ukuba umbulale he ngene emotweni
wathi wacruise waphelelwa kubuka Mbulali make kubuka Mbulali ngazi ukuthi indawo yakubo ngiyayazi mawusuka kubuka Mufi uyakubuka Mbulali ngiyacabanga ukuthi mawuhamba nje ngemoto ungaqeda mhlawumbe 45 minutes kodwa ngiyacabanga indlela abahamba ngayo ngoba kwasekusebusuku mhlawumbe no 20 minutes bawuhamba mabefika bafika bangqongqoza ngikhuluma nawe Mbulali njalo ukuthi ungazitshela ukuthi njengoba uthembe ukubulala ubusutshela ukuthi uphephile ungabulala abantu bakwenu bonke usale wena ufe kugcina ngoba noma bengabulawa bonke abakwenu vele usazobulawa nawe bangqongqoza ngenyawo nangezandla sarikazini savula isarikazi babuza ingane yaso uyabakhombisa ukuthi kule yandle bafika lapha bangqongqoza ngezandla nangenyawo uyavula yathi iyavula kwasekudekoza sami hayi base befika endleleni nabo base beyiyeke ukuphefumula uma ngingaphosisi ngendlela okwashesha ngayo bafanele kube babelele ekhejini elilodwa eshalofini elilodwa uma ke ubuza umbulaleleni lo uma ngabe kanti naye ezofa within an hour ubusubona ukuthi wena othemba isikhalo odelela ngoba uthemba isikhalo awukacabanga kahle makuukuthi ukwenziswa ukulaka ke uhambe uyoliphalaza mawukwenziswa ukulwa hawo mfowethu ukulwa kuyafundelwa wakufundela lapho wena ngoba wena wafundela ibhola nje kuphela ukulwa nebhola kuhlukene kufanele uzazi isiport osenzile ukuthi esokudubula noma esebhola noma mhlambe ke sezandla nenyawo kanjalo manje uvela udelele wazi kahle ukuthi wadlala ibhola ngeke ukuthi wadlala ibhola ubusuthi mawusufuna ukulwa ubusufuna ukusebenzisa izandla ihlangane leyo nto ubozibuza nje wena mawufuna ukuba sempini ukuthi konje empilweni yakho yini wayifundela ngoba noma ngabe wafundela induku kudingeka mawusuye empini uthathe induku phela ungathathe enye into kodwa umuntu uthi efundela ibhola ebese mesefuna ukuya empini ebese efuna ukusebenzisa izandla uyayibona nje lokho ukuthi ihlukene ake nikuhlungeke lokho bafowethu njengoba ngikhuluma ukuthi umbheke isifuba ufuna ukulwa lo muntu isifuba sakhe sinayimpi cha ubheka amahlombe anawo ukulwa cha izinyawo ziyasebenza wabona ngathi inyawo ezokuma inyawo zihlukene kabi uma ufuna inyawo zokulwa zikhona inyawo zokulwa nalezi hayi ubona ukuthi hayi angimiyekele umuntu noma ngenze nje ngakho ke bafowethu angiqondile ukuhlekisa kodwa ngiqonda ukuqwashisa nina leyo nkinga ke ukuthi ngizothi mase ngihamba bese nile ngikhuluma le mina ngiqwashisa wena ukuthi musu ukuziphatha kanje ngoba umhlaba ukho kanje bafowethu uma ngikhulume kabi ke xolani akuyona inhloso kodwa inhloso enkulu bekukuniqwashisa ukuthi umhlaba uma uhamba emhlabeni azi ukuthi umhlaba uyahlonishwa ukuze ukuhloniphe uNkulunkulu wakho sisenikuzwile uJehova angixolele ngihlabelele imbili kade ethe ihlabelele sisodwa bengiyolanda amandla lapha ngabo uma ngisishiya kanje ngizohluleka uqala phansi awuthi ngithi uqhubeka kancane ngiyaxolisa ezulwini Emboyena wena ngazwami Sumkateng usengur suksen unazar. Ba kana angkulunkulu umfundisi umthiyane lo empoza. Nitha nami angilobe
igama lami ngoba uNkulunkulu okhuluma ngaye ngambona ngamehlo ngimazi nezinye izinto ayezenza ngiyazazi ngambona ngikhumbula kwake sothi ngo-1964 abanye babikho 1964 sasuka lapha uNkulunkulu wayebantu abamhlophe lapho wayekhona sahamba ngebhasi uyazi sahamba malini bakuthi urandi kwabantu abamhlophe suka ngalesikhathi safika khona abantu abamhlophe ngikhumbula nje into enye ngikhumbula khona kakhulu saba nenhlanhla emangisakho kwathi mase sesinile sesigidini sesibusiswa kwase kuphumizwi kwathiwa insizwa zakaZulu uthi uNkulunkulu asingaqale ihambe sizwa sempangeni sathi awusenzeni uNkulunkulu kusenze ngiyasitshela kuthiwa nje ayingaqale ihambe alimi ibhasi elihamba ngazo alime lingahambi koze kusho uba kushambe ukuthi alihambe kwenze njani siyafona lapha kuNkosi wase sihlebele omunye bakhona oshishe bezazinda wathi hayi kuthiwa ngizothatha uJehova izitsha zizolayishwa kini ngizodlula nishiya eMaritzburg sasihambele ngeGreat Town sisaya sesizophoqeleka manje siphuma ngale sodlule eMaritzburg ngithi kuhlanhleni lapho sasizoyishiya khona izitsha ngambala salinda lapho umizwe kuJehova kuthiwa sigqoke ingubo emhlophe sonke ebhasini sagqoka ingubo emhlophe ase sigqoke ingubo emhlophe sonke ebhasini zayihlaba nje ivesi lapha elodwa nje sesiphethe uJehova sezongena zayiphuma izitsha iqonda izongena la ebhasini esiguqa amadolo khona phakathi ebhasini siguqa izitsha ukuthi zingene zibekwe la sizokwehla nazo siyoyishiya eMaritzburg bese siphuma sizodlula eThekwini sesibuyela empangeni ngiyakhumbula ke leso sikhathi ukuthi nezimoto zayizakandi kangaka zibenga zezongena ebhasini nje ngoba indlela uNkulunkulu abona ngayo ukuthi nansi indlela elokuthi izitsha ngifake la sithina ke sabonga inhlanhla sihamba sibaba sithi awusazizana inhlanhla besazi ukuthi siyalena nje sokuya sisithwele izitsha thina sesithwele izitsha sesibuya nazo sathi siba sifika sikhuluma emakhaya uJehova ade hlezi lapha phakathi ebhasini nathi izitsha sithwele izitsha yabona bengekho nimo cha uJehova ubona ukuthi ayingene khona la ebhasini nambala sayingena ebhasini lazehla sadlula sayofika emakhaya safika inhliziyo sijabule sonke ngekho ayengajabule ngoba sijabulela ukuthi nje ade sinoJehova ngidluleke lapho ke manje ukhuluma amazwi nje amathathu bese ngibuyela phansi ngizokhuluma nje ngekhaya lakithi no baba ngithi kwenza kanjani ubaba wami ongizalakho wayesehambile emhlabeni wahamba nje wakwakhala impela wathula du kwayobikwa ukuthi uMthiyane sehambe lapho yafika ilanga lithi kakadluli la esandleni angambona uMthiyane lo lithi uhambile kakadluli lapho uNkulunkulu kunjalo bantwana kaNkulunkulu uthi kakadluli lapha lo enikhuluma ngayo akangamboni la waphaphamba kungasaziwa waphaphamba wavuka uthi ma eseya babuthi ilanga lithi wena ngeke ufe manje wena uyokufa ngokhisimuzi inyanga yakho uDisemba ngokhisimuzi ma ugule ngoDisemba uzohamba ubaba wami watshelwa nje saphila waphinda iminyaka wayetshelwa leso sikhathi mhlawumbe ngingane mhlawumbe nganginonyaka ude noma ngizelwa ngisazi kodwa uphile waze nambala ubaba ongizalakho wahamba ngoDisemba njengokusho kwaNkulunkulu la ukuthi wena uhamba ngoDisemba manje uDisemba nje ma ugula nje phakathi nonyaka kungayena uDisemba wokwazi ukuthi awindaba ubaba wayesethi mayigula athi webataba
kambe lenyanga uyiphi ithi baba ayika akabiyela uDisemba thangi sekhona bataba isahlisi jabulele lokho ukuthi uDisemba akabiyela uDisemba lokho nambala kwathi ngoDisemba lo hamba ngo1972 wagula baba kuDisemba sabona nathi uNkulunkulu wathi uhamba ngoDisemba nambala wagula ubaba ayibase wasethi batabami sengiyahamba manje iyo lelinyanga uNkulunkulu washo ngayo wathi ngohamba ngoDisemba nambala December 17 wahamba baba wami emhlabeni sabonga ke uNkulunkulu sathi wayishilo uNkulunkulu leminyaka ayiseyiphilile nje base ngigugile nami sengingaka ayisengiganiwe nje ukuganwa sekuyinto nje sekhulile impela hawu wangayizwa lento ngimncane ngivela ngiqala ukuhlakanipha ukuthi uNkulunkulu washo kanje ubaba nambala wahamba ngoDecember 17 sakhululeka nathi ukuthi hayi ubevela etsheli wayevela etsheli ukuthi uhamba ngalenyanga naye akubanga luhlungu kuye ma kufika ukufa ngoba wayetsheli ukuthi uhamba enyangeni kaKhisimusi kanye wayethi mayigula nje ke bane nonyaka ethi hayi akabiyona inyanga kaKhisimusi kuthiwa kuyothi abantu abami ngisekhona engisho ukuthi ke uNkulunkulu mkhulu kuningi ke akwenzile uJehova uNkulunkulu njoba abakithi baze babona uShembe bambona babengaboni bona ukuthi babengasho ukuthi umuntu kanjani kwabethi nje uNkulunkulu lo njoba thina sizalelwa khona ekukholweni sazi nje ukuthi akukho lapha umuntu wawalukuza khona sazi uShembe nje kuphela uma utheka angime ngafana ukuthi umbulele nje angazi ngama kanjani uma uthe mthiyane sontweni ungayi hayi ngabe umbulele impela ngafana ukuthi cha ungcono nje umbulele bekungcono ubumbulele ngoba angiyazi enye into angiyazi enye inkolo ngithe ngiqhamuka kithi kwakwe Nazareth kuze kube manje ubaba wami olama ubaba naye ngizodlula nje kuye ibekeleyo lokho baba wami waganwa wayethi my ecela ethatha intombi njalo uthi masilotshole sekufunye umshado bisiyahamba emhlabeni njalo nje baze baba bathathu omama wasiya kubaba ke manje siyobika kubabilanga ukuthi baba kunenkinga ngicele ukuthi mase sekumshado somunye uthi uzoba nini ekhaya bisiyagula ingodo siyahamba siyahlaba bisiyahamba uthi ubaba ilanga uNkulunkulu waNkulunkulu lithi uphi unkosikazi wakho omdala baba wabuka ngapha ayibuza unkosikazi wakho omdala uphi baba ukhona ekhaya lithi ilanga hamba ufike umxoshe mawuxoshe yena bazophila labo bukhona mina ngamxosha nje umkama sekusho njalo angothi hayi ngeke ngangohlehlela emuva kodwa laba abantu babemthanda uNkulunkulu bayamazi uNkulunkulu bayisethe uzokwenza lokho kushiwo uShembe ababe ngajike entweni mawuShembe ethe ngishingane yakhe impela iza mayithamba uyixoshe uzofaka uxoshe umzali wakho ngoba kusho ayikho enithemba babe nalo ngaphandle kwaNkulunkulu uShembe nambalo baba wami olama baba wami wathi efika ekhaya wangenhlanhla wayesekhona unina noyise babe sekhona ikhehle limzalakho nesisalukazi simzalakho nobaba nje ngoba kithi babakhendawo nyobaba bebathathu belamana sikhule kanjalo bakhenda bebethi maya bezodle bengene endlini eyodwa kumne wabo omdala kuhlalwe khona uyafika ke lona ubuya lapha emkhatheni ubika njalo uShembe lapha emkhatheni kume uma esebile sebuya ekhaya seyotshela unina isalukazi kade ngilapha kuShembe ngobika njoba ngihanjelwa izingodosi kanjena zihamba uthini uShembe uthi angixoshelo unkosikazi omdala hawu unkosikazi omdala yebo mntana nami akukho sengakwenza amqoqa abane wena laba bakho nibatshele sihlangane wasekuhlangana endlini lapha ngaphezulu kwagogo lapho sebebuya baba sekuhlalwa khona sekukhulunywa le ndaba kuthi kade ubika lo kuthi njoba efelwa zingodosi kuyabe sekufanele ashade sekunqunywa umshado kufanele bisingodosi ngasiyahlabeke siyahamba emhlabeni ade ke ubika kuShembe uShembe uthi awuhambe lo
Ngitshela kusezotshelwa bukhoma hayi ukuthi uzokhuluma ingane kwani uzobizwa manje seyabizwa usala uzotshelwa bukhoma ukuthi wena bopha konke kwakho uhamba uthiwe kubaba ungathathi lutho lwakhe nikeze nje konke omphe khona umnikeze futhi ahambe nakho nambala yahlangana iParliament yasekhaya yahlangana sebehlangene waba lapha sekuyakhulunywa ke waseyabizwa ke umama lowo owayegani baba ukuthi akasondela ezwe nakho kuthiwa mayengena makoti hlala khona lapho makoti njani makoti sebeyambikelela makoti siyapha baba bathi makoti nangu umfowethu kade hambile eyokushembe awukhulume ukuthi ushembe utheni ku sebebuyisela kuye kubaba kade kubaba lapha kade kushembe yobika ukuthi ade ngihambile ngobika ngase kuthiwa akube nje awayiqala indaba ulalele chabo ade ke kushembe masibani bani njengoba wazi nje la isimo ukuthi sinjani uyabe ukuthi kufanele ngishadelwe ahambe lo ngodosi ihambe emhlabeni njalo sezeza zayintathu zihamba sekulotsholo kwenziwa yonke into umunye usuku lomshado ihambe ngodosi uma ke sembikile kubaba uthi kushembe akuhambe wena la njengamanje na njoba susikubizile la suzotshelwa ukuthi konke ngokwakho kubophe uhambe sizohambisa futhi kahle siye usukubeka lapho uzokhomba noma kini sokubeka kini wayibhuquza wayikhala thwala imkhono ekhanda eyishaya phansi kwathiwa no ngeke ukusize lokho indlela umuntu ukukhombela asikwazi ukuthi siyeke noma ngabe uyakhala uyafisa ukuqukula mama saqhula isiphosela phezulu nambala kwaba njalo abantwana bakaNkulunkulu waphuma wakhishwa ekhale njalo ngoba kwasekukhumba umuntu omkhulu usushilo ukuthi inkingi ikuphi ilento akangukuthi mhlambe thina banamhlanje ungakubukele ukuthi awumasibani bani enza ukuthi kumnandi kanje ngamdela ngithi akahambe kodwa ngoba babemazi uNkulunkulu ukuthi izwi belalelisa ukuthi mase lithe alishayi phansi into elishilo inje ngoba inja ungakuziba konke kodwa elikushilo kuyokwenzeka lokho elikushilo hayi wayithwala njalo kwazi ngabikho ke nemoto wakuboshelwa inkaba uzobekwa emsini onganene ozothi efuke efika kubo ebemfikisa kubo wayithutha njalo konke ethutha wayephuma ehamba yasethi uNkulunkulu kubaba wami lo mncane ethi yabona ke manje mthiyana uzogana uhamba ugana kodwa uzoyithatha intombi ekholwa yakho la eNazaretha wathatha iNazaretha manje uzothamba nje ithatha intombi ngaphandle busuyibuyisa bisi ikholwa la nambala waba kanjalo wahamba wayithatha intombi yakwaNcumalo ubaba wami lo omncane yamgana nambala wafika wazala kuyo ingane zaze zaba u4 wayizala zakhula nje noma zingebhathi zingasekho emhlabeni kodwa zakhula naye waphila futhi wayeza umshado ngawubona ke impela umshado wakhe ngasembhekile nami baba wami eshadelwa lo baba omncane eshada le ntombi yangaphandle ya uyasiphenduka iba iNazaretha njengoba wayishilo yayenza intando yalapha yasiba iNazaretha nayo yaphila ke yona isikhathi eside ihleli ekhaya kungakho umkhuhlane uNkulunkulu esekhombela umkhuhlane obudalwa yilowa into enjalo ke esilandela abantwana bakaNkulunkulu sengathi uNkulunkulu engasenza ukuthi sibambelele njalo ukuthi noma kuyaqhubeka ziningi izinto uyavuka ukholiseke kodwa uthi mawuvuka ukuthi shembe ngikhumbule nabazali bami lapha bekhona nabo bangathi sebedlulile kulomhlaba sebengale bese ngathi bashiya nje abamvuse phela bangikhumbuza ukuthi usahamba ngakho yini indodana lokusakushiwe ikho na ngiyabonga abantwana bakaNkulunkulu ngabambezeli umkhandlu kaNkulunkulu inkosi busise emazweni ezweni siyabonga amazwi amnandi nofazi omuhle siphiwa befundisa inkosi zibabusisa sizobala inkonzo yethu yamandla ngesihlabelelo samakhulu 210
isishiyagalombili 218 sizocela umshumayeli umlondo wasenkazimulweni esiholele esihlabeni inkosi uMbusisi. Nkosi uSuphama Mangcwele.